Ассалому алейкум донишҷӯёни азиз. Имрӯз пешниҳоди шумо мавзӯи 14-уми фанни ҳуқуқи таъминоти иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон суғуртаи ҳатмии тиббӣ пешкаш мегардад. Бояд зикр намуд, ки мавзӯи мазкур фарогири се савол мебошад: тавсифи умумии суғуртаи тиббӣ, мақсад, вазифаҳо ва принсипҳои суғуртаи ҳатмии тиббӣ ва сеюм, ҳуқуқу ӯҳдадории субъектони суғуртаи ҳатмии тиббӣ. Барои омӯзиши мавзӯи мазкур номгӯи 10 адабиёт пешниҳоди шумо мегардад, ки метавонед иловатан барои омӯзиши мавзӯи имрӯза аз онҳо истифода баред. акнун мегузарем ба саволи якуми мавзӯи имрӯза: тавсифи умумии суғуртаи тиббӣ. тартиби мавҷудаи бо пул таъмин кардани нигоҳдории тандурустӣ шаклу равишҳои наверо талаб кард, ки дар асоси манфиат ва масъулият барои саломатӣ на танҳо давлат, балки аз кормандони вазоратҳо, идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ҳар як шаҳрванд асос гардид. шакли мазкури суғуртаи тиббӣ дар маҷмӯъ тадбирҳое мебошанд, ки оид ба ҷамъ овардани маблағҳои молиявии ташкилотҳои суғуртавӣ аз манбаъҳои бюҷетӣ ва ғайрибюҷетӣ барои пардохти хизматрасонии тиббӣ ба шаҳрвандони суғурташуда пешбинӣ гардидааст ва ба шарте, ки ташкилоти суғурта маблағи хизматрасонии тиббиро ба шаҳрвандон пардохт намояд, шахси суғурташуда дар мавридҳои пешбининамудаи шартнома бояд саривақт саҳми суғуртавии худро пардохт кунад. дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июни соли 2008 суғуртаи тиббӣ маҷмӯи чорабиниҳои ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба онҳо хизмати сифатноки тиббию санитарӣ ва дигар хел хизмат расонида ба маводи доруворӣ таъмин менамояд. объекти суғуртаи тиббӣ таваккали суғуртавӣ, яъне ҳодисаҳои пешбининамудаи шартҳои суғуртавӣ мебошад, ки бо хароҷоти хизматрасонии тиббию санитарӣ ва таъминот бо доруворӣ ҳангоми ба миён омадани ҳодисаи суғуртавӣ вобастаанд. агар имрӯз рӯ орем ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи тиббӣ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон он қонунгузорӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос меёбад. аз қонун дар бораи суғуртаи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ иборат мебошад, аз ҷумла санадҳои ҳуқуқи байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст. ва мақсади суғуртаи тиббӣ беҳтар намудани сифат ва васеъ намудани ҳаҷми ёрии тиббӣ аз ҳисоби қатъиян зиёд кардани хароҷоти нигаҳдории тандурустӣ, ғайримарказонии низоми идоракунии фондҳои тандурустӣ, ҳавасмандгардонии моддии кормандони тибб ба натиҷаи ниҳоӣ, манфиатҳои иқтисодии корхонаҳо ба нигоҳ доштани саломатии меҳнаткашон, манфиати иқтисодии ҳар як одам ба нигоҳ доштани саломатии худ ва дар маҷмӯъ мақсади қонунгузории суғуртаи тиббӣ ба таври васеъ нигоҳ доштани тандурустии кулли сокинони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. суғуртаи тиббӣ бо ташкилотҳо ва механизмҳои молиявии он як қисми низоми суғуртаи иҷтимоӣ аст ва ҳамчун низоми кафолатноки давлат барои таъминоти иҷтимоии кормандон ва оилаи онҳо дар пиронсолӣ, беморӣ, маъюбӣ, дастгирии модарӣ ва кӯдакӣ, инчунин муҳофизати саломатии аъзои ҷамъият равона мегардад. дар маҷмӯъ ду намуди суғуртаи тиббӣ имрӯз мувофиқ қонунгузории кишвар ҷой дорад.
аввалан суғуртаи ҳатмии тиббӣ ва дуюм суғуртаи ихтиёрии тиббӣ. Суғуртаи ҳатмии тиббӣ намуди суғуртаи иҷтимоиест, ки имконият медиҳад шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ба андоза ва шартҳои муқаррарнамудаи барномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ба кӯмаки тиббию санитарӣ ва доруворӣ таъмин карда шаванд. суғуртаи ихтиёрии тиббӣ бошад намуди суғуртаи иҷтимоӣ мебошад, ки дар асоси барномаи суғуртаи ихтиёрии тиббӣ амалӣ гардида шаҳрвандонро бо хизмати иловагии тиббӣ, санитарӣ ва дигар хел хизматҳо берун аз барномаҳои муқаррарнамудаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ таъмин менамояд. суғуртаи тиббӣ бо ҷуброни хароҷоти шаҳрвандон бинобар гирифтани ёрии тиббӣ, инчунин хароҷоти дигаре, ки ба расонидани зарар ба саломатии алоқаманд аст, вобаста мебошад. ин хусусияти объектҳои суғуртаро муайян мекунад ва он хароҷот, ки барои муолиҷаи суғурташуда вобаста ба муоинаи духтурон, мутахассисон ва андешидани расмиёти зарурӣ ва дигар табобатҳо дар амбулаторияҳо, харидани доруворӣ, дар беморхона мондан ва табобат гирифтан, гирифтани нигоҳбини дандонпизишкӣ ва протези муайяншуда як тадбирҳои пешгирикунанда мебошад. низоми суғуртаи тиббӣ бошад чунин намудҳо ё унсурҳоро пешниҳод менамояд. аввалан суғуртаи тиббии шаҳрвандони кишвар, дуюм суғуртаи тиббии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар хориҷи кишвар қарор доранд, дар асоси созишномаҳои дуҷониба байни Тоҷикистон ва давлатҳои иқомати шаҳрвандон сурат мегирад. сеюм суғуртаи тиббии шаҳрвандони хориҷие, ки муваққатан дар Тоҷикистон қарор доранд. чорум суғуртаи тиббии шаҳрвандони хориҷие, ки дар Тоҷикистон ба таври доимӣ сукунат доранд ва дар соҳаи суғуртаи тиббӣ баробари шаҳрвандони Тоҷикистон ҳуқуқу ӯҳдадориҳо доранд, агар дар шартномаҳои байналмилалӣ тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад. яъне имрӯз метавонем таъкид намоем, ки суғуртаи тиббӣ нисбати 4 категорияи шаҳрвандон аз ҷумла шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони хориҷӣ бо шартҳои пешбининамудаи қонунгузории кишвар татбиқ карда мешавад. акнун мегузарем ба баррасии саволи дуюми мавзӯи имрӯза: мақсад, вазифаҳо ва принсипҳои суғуртаи ҳатмии тиббӣ. мақсади суғуртаи ҳатмии тиббӣ таъмини кафолати шаҳрвандони суғурташуда дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизматрасонии тиббию санитарии сифатнок ва бо доруворӣ дар давраи барномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ мебошад. яъне аз мафҳуми пешбинишуда, яъне мақсади суғуртаи ҳатмии тиббӣ маълум мегардад, ки он ба ду роҳ бо роҳи хизматрасонии тиббию санитарӣ ва таъминоти доруворӣ амалӣ мешавад. вазифаҳои суғуртаи ҳатмии тиббӣ бо назардошти мақсади суғуртаи ҳатмии тиббӣ низ гуногун мебошанд. аз ҷумла беҳтар намудани дастрасии шахсони суғурташуда ба хизматрасонии тиббию санитарӣ дар давраи барномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ, таъмини маблағгузории мақсаднок ва самараноки хизматрасонии тиббию санитарӣ, таъминот бо доруворӣ дар низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ, идоракунии сифатноки хизматрасонии тиббию санитарӣ ва хизматрасонии тиббӣ бо доруворӣ ва таъминоти он дар низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шахсони суғурташуда ҳангоми хизматрасонии тиббию санитарӣ ва дигар хизматрасониҳо дар соҳаи ҳифзи саломатӣ тибқи барномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ. ва барои амалӣ гардидани мақсаду вазифаҳо бевосита дар соҳаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ номгӯи муайяни принсипҳо дар қонунгузорӣ дард шудааст, ки риояи онҳо ҳатмӣ аст. аз ҷумла ба принсипҳои асосии суғуртаи ҳатмии тиббӣ чунин принсипҳо дохил карда мешаванд: таъмини ҳуқуқи баробар
با خدمترسانی طبی و سانیتری در حجم برنامه سقوطهای حتمی طبی نوابسته به وضع اجتماعی سقوط شده و اندازه حق پرداخت نموده. دوم، تنظیم مناسبت‌های دوجانبه در نظام سقوطهای حتمی طبی در اساس شرطنامه‌های بین سوبیکتان سقوطهای حتمی طبی. سوم، شفافیت اجرای بودجه سقوطهای حتمی طبی در نزد پرداخت کنندگان حق سقوطی. و آخران، تأمین حفظ حقوق شهروندان سقوط شده. با نظر داشتی رعایت کردن پرینسیپ‌های مذکور سقوطهای حتمی طبی مقصد و وظیفه ها نائل می گردند. برنامه سقوطهای حتمی طبی از برنامه زمینوی و علاوگی سقوطهای حتمی طبی عبارت می باشد. برنامه زمینوی سقوطهای حتمی طبی اندازه و شرط‌های خدمترسانی طبی و سانیتری، تأمینات با داروواری که به طور رایگان به شهروندان سقوط شده نوابسته به اندازه حق سقوطشان در دایره برنامه‌های پیش بینی نموده، کفالت دولتی کمک طبی و سانیتری شهروندان جمهوری تاجیکستان در نظام پرداخت کنندگان یگانه رسانده می شود بیسته باید معین گردد. برنامه علاوگی سقوطهای حتمی طبی اندازه و شرط‌های خدمترسانی طبی و سانیتری، تأمینات به داروواری، چاره‌بینی‌های برقرارسازی و سالمگردانی را که در پرداخت آنها شهروندان سقوط شده نیز اشتراک می‌نمایند معین می‌گردد. برنامه سقوطهای حتمی طبی را حکومت جمهوری تاجیکستان برای سالهای معین تصدیق می‌نماید. شخصان زیرین از حساب کارخانه، مؤسسه و تشکیلات‌ها نوابسته به شکل مالکیتشان شخصان واقعی و حقوقی در دایره انداز اجتماعی سقوطهای حتمی طبی کرده می‌شوند. شهروندان جمهوری تاجیکستان که در اساس شرطنامه مهنتی فعالیت می‌کنند، شخصانی که فعالیت مهنتی را در شرایط دیگر عملی می‌سازند، یعنی به مثال صاحبکاران انفرادی، کارمندان ایجادی و غیره. شخصان زیرین از حساب بودجه دولتی سقوطهای حتمی طبی کرده می‌شوند. اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصانی با آنها برابر کرده شده، نفقه‌خوران و معیوبانی که کار نمی‌کنند، بیکارانی که در مقامات شغل اهالی به خط گرفته شده‌اند، کودکانی تا 16 ساله از جمله طلبگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی تا به آخر رسیدن تحصیل ولی تا رسیدن به سن 18 ساله، طلبگان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی میانه، دانشجویان شعبه روزانه مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی تا 23 ساله و دیگر شخصانی که طبق قانونگذاری در نظام سقوطهای حتمی طبی قرار دارند. پرداخت کنندگان حق سقوطهای حتمی طبی برای شهروندانی که کار میکنند کارفرما میباشد. ترتیب و اندازه حق سقوطهای حتمی طبی را خانه جمهوری تاجیکستان درباره سقوطهای طبی معین مینماید و امروز قرار حکومت جمهوری تاجیکستان بیفته آید به این مسئله جای دارد. اکنون میگذاریم به بررسی سوال سیوم موضوع امروزه که آن هم باشد حقوق و عهدهداری سوبیکتان سقوطهای حتمی طبی است. سوبیکتان سقوطهای حتمی طبی این سقوط کننده مقامات وکالتدار برای جمع کردن حق سقوطهای حتمی یا اختیاری طبی، تشکیلات سقوطهای طبی، سقوط شده تشکیلات طبی است. یعنی در دایره سقوطهای حتمی طبی کاتگوری معین سوبیکتان شرکت می‌ورزند که آنها دارای حقوق و عهدهداری‌ها از جانب قانونگذاری مقرر شده میباشند. مثلا سقوط کننده شخص واقعی و حقوقی که برای سقوطهای طبی حق پرداخت می‌نمایند. سقوط کنندگان سقوطهای حتمی طبی شخصان واقعی و حقوقی میباشند که با تشکیلات سقوطهای طبی دایر به سقوطهای حتمی طبی شرطنامه می‌بندند و پرداخت سقوطوی را یعنی حق سقوطهای حتمی طبی را می‌سپارند. سقوط کننده حقوق دارد از تشکیلات سقوطهای طبی دایر به استفاده مبلغ سقوطهای حتمی طبی معلومات گیرد، اینچنین به طریق سودی حقوقهای خود را حفظ نماید یا اینکه از دیگر معلومات و از دیگر چاره‌های حفظی که امروز قانونگذاری پیش بینی نماید استفاده می‌برد.
суғуртакунанда дар баробари ҳуқуқҳои худ ӯҳдадор аст. ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ҳамаи шахсонеро ки ба суғуртаи ҳатмии тиббӣ фаро гирифта шудаанд дар муҳлати муқарраршуда супорад. ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббиро мақомоте ки ҳукумаи ҷумҳурии Тоҷикистон онро ваколатдор намудааст ҷамъоварӣ мекунад ва ба суратҳисоби махсуси фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ барои маблағгузории низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ мегузорад. Агар ҳаққи суғурта дар давоми 1 сол пас аз пардохти охирон ворид нагардад, суғуртаи ҳатмии тиббии шаҳрвандон низ суғурташуда аз ҷониби фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ боздошта мешавад. муносибатҳои байни ташкилоти суғуртаи тиббӣ ва ташкилоти тиббӣ дар низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ дар асоси шартнома сурат мегиранд. талаботе ки дар асоси онҳо шартномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ баста мешавад метавонад дар худи шартнома ва ё шакли дахдори қоидаҳои стандарти суғуртавӣ ки ташкилоти суғуртаи тиббӣ таҳия ва мақомоти ваколатдаври давлатӣ онро тасдиқ намудааст муайян карда шавад. мақомоте ки барои ҷамъ кардани ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ваколатдор аст, шахси ҳуқуқиест ки ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббиро ҷамъ карда ба фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ мегузаронад. мақомоти ваколатдор барои ҷамъ кардани ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ҳуқуқ дорад. ҳаққи барои суғуртаи ҳатмии тиббӣ аз ҳисоби пардохткунандагони ҳаққи суғуртаро ба ҳисоби суғуртаи ҳатмии тиббӣ воридшуда зери назорат гирад ва ҳамин мақомот дар баробари ҳуқуқ дорои ӯҳдадориҳои мушаххас мебошад. аз ҷумла ҳаққи суғуртаи ҳатмии тиббиро ҷамъ намояд, ҳаққи ҷамънамударо пурра ва саривақт ба ҳисоби фонди суғуртаи ҳатмии тиббӣ гузаронад, шаффофият, ошкоро ва боэътимодии маълумотро оид ба воридшавии ҳақ ба ҳисоби суғуртаи ҳатмии тиббӣ дар ҳама сатҳҳо таъмин намояд, ба ғайримақсаднок истифода кардани маблағи суғуртаи ҳатмии тиббиро надиҳад. ташкилоти суғуртавӣ бошад дигар субъекти ин муносибатҳо аст ва он шахси ҳуқуқиест ки дар соҳаи суғуртаи тиббӣ фаъолияти суғуртавиро амалӣ менамояд. суғурташуда бошад шахсе ки барои он ба ташкилоти суғуртаи ҳатмии тиббӣ ҳаққи суғурта ворид гардидааст. шахсони суғурташуда дар низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ дорои як қатор ҳуқуқҳо мебошанд. масалан, мувофиқи барномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ дар ҳама ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои тиббие ки ба онҳо шартномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ баста шудааст ва берун аз ҳудуди он дар ҳолати баста шудани созишномаи дахдори давлатӣ аз хизматрасонии тиббию санитарӣ, барқарорсозӣ ва солимгардонӣ истифода кунанд. аз суғуртакунанда дар бораи пардохти суғуртаи ҳатмии тиббӣ маълумот гиранд. дар ташкилоти тиббӣ табобатро озодона интихоб намоянд. ба ташкилоти суғуртаи тиббӣ муроҷиат намоянд. агар онҳо ба хизматрасонии сифатноки тиббию санитарӣ ва дигар хизматрасониҳои низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ қаноатманд гардонида нашаванд, ба тартиби муқаррараҳои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон зараре ки ба гуноҳи ташкилоти тиббӣ ба саломатии ӯ расонида шудааст ҷуброн намоянд. аз суғуртакунандагон ба тартиби судӣ амалӣ кардани суғуртаи ҳатмии тиббиро талаб намоянд. ба тариқи судӣ ҳуқуқҳои худро ҳифз намоянд. дар баробари ҳуқуқҳояшон шахсони суғурташуда дар низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ дорои як қатор ӯҳдадориҳо мебошанд. аз ҷумла ҳангоми муроҷиат намудан барои кӯмаки тиббию санитарӣ, аз барномаи суғуртаи ҳатмии тиббӣ шаҳодатномаро ки ҳуқуқҳои онҳоро барои гирифтани хизматрасонии тиббию санитарии суғуртаи ҳатмии тиббӣ тасдиқ мекунад, пешниҳод намояд. ташкилоти тиббӣ муассисаи ё ташкилоти табобатию пешгирикунанда ва фарматсевтӣ навобаста аз шакли моликият ё шахсе ки ба фаъолияти хусусии тиббӣ ё фарматсевтӣ машғул буда барои он иҷозатнома доранд ва дар соҳаи ҳифз, барқарорсозӣ ва солимгардонии хизмати тиббию санитарӣ, фарматсевтӣ ва дигар намуди хизмат мерасонанд, як субъекти мустақили муносибатҳои суғуртаи ҳатмии тиббӣ мебошанд ва ташкилотҳои тиббӣ дар низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ дорои чунин ҳуқуқҳоанд. дар татбиқи барномаҳои низоми суғуртаи ҳатмии тиббӣ иштирок менамоянд, ба фонди суғуртаи
حتمی تیبی دور به این مسئله مناسبت‌های شهرداری داشته می‌توانند. برنامه سقوطی اختیاری تیبی شهروندان را تطبیق می‌نمایند ولی به رساندن ضرر برای کمک تیبی و سنتری و تامینات به داروری از حساب مبلغ بودجه دولتی در دایره برنامه کفالت دولتی رساندن کمک تیبی و سنتری به شهروندان و برنامه سقوطی حتمی تیبی به طریق سودی حقوقهایشان را در نظام سقوطی حتمی تیبی حفظ می‌نمایند و این تشکیلات یعنی تشکیلات‌های تیبی در برابر حقوقها دارای عهده‌داری‌های معین میباشند. مثلا موافق ترتیب مقررنده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اکریدیتاسیا باید شوند و اجازتنامه گیرند. از روی برنامه سقوطی حتمی تیبی موافق استاندارد صفت تصدیق نموده وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان کمک تیبی و سانیتری باید رسانند و داروری تامین نمایند. شرط‌های شرطنامه خدمت تیبی و سانیتری و با داروری تامین کردن سقوط شدگان را طبق برنامه‌های سقوطی حتمی تیبی قطعاً رعایت کنند و اجرا نمایند. اوید به راه دادن و برطرف نمودن عامل‌هایی که با بالوروی به اساس ارزش و خدمت رسانی تیبی و سانیتری آورده می‌رساند چاره‌ها اندیشند. اوید به همه ویرانکنی‌های دستور تیبی شهروندان سقوط شده که باعث بندشوی سلامتی آنها می‌گردد یا که بهبودی را نمی‌آورد بیایسته کمک‌ها نمایند و فوند سقوطی حتمی تیبی را آگاه نمایند. پس دانشجویان عزیز همراه شما ما امروز سه سوالی را که در دایره موضوع پیش بینی شده بود مورد بررسی قرار دادیم و اندیشه دارم که آموزش موضوع 14 حقوق تامینات اجتماعی یعنی سقوطی حتمی تیبی و مسائل توصیف عمومی سقوطی تیبی، مقصد وظیفه‌ها و پرینسیپ‌های سقوطی حتمی تیبی، حقوق و عهده‌داری سوبیکتان سقوطی حتمی تیبی مقبول شما گردید. خیر تا موضوعهای دیگر از فن حقوق تامینات اجتماعی.